MCA wa tene wa Kithinto Ribitiri kiani amenerete bunene ntintikano cha siasa ira chokujirwa kaunti ya Meru mono katigati ka ngavana na MCAs bambunge ya kaunti ya Meru akiuria mbunge ya Senate kuthikira kiriro kia Meru. Meru ni thinite na inda wena tukwenge TV ne ngavana kwantu thina pio no ntungwata no yongwa kweria anguria na shwali wena county yote ukarimwa ikwata na MCA baka iboto rutirangwe no gakwena andwa ende nderwe kwa appeal ke Senate tafadhali nitoririe murimo yo Meru na njira kuria murimo yo Meru manto yale iromba yakwa no send ngavana home tukona kitha ande kora kana option ya mwicho pio nanga ku suspend county kwa apply article 192 ya constitution yo suspend county, lakini my prayer ngavana amekuwa shinda no totebo meakwe toteno chore na to ponde de Meru oteno chore no leaders oteno chore na mempi oteno ukinya yani kinyabaro na bombunga yongwa loi woni ni ngwenda tumro chore nwe bake toldo la dolonkan tu ko inkai ndadolonkan nwe tu ko inkai lakini na area otemo advise otemo tevia mwanga to bacha mania woni babira no area mama to mukadie mkokuonde to tareta deliver she is not delivering na andro na chono kabakurwa ende dire ko ri andro yi iko appeal na inkwenda kuwa o ndwa ichi adro na county assembly get united ikadro na tupete heshima kento geto njuri cheke ni akurumpete heshima dene mno pakadhukana sababu imbi muntu aleta kawata katimu kake ngabana kawata kake kako ya Amerika okeria nalaka kiwa batu tuweza bodi muono mware sendienge ni obange no bakarwama bako itukwendaki tende county assembly na leaders waheshimiwe juzi ndai kwenye anto bakiala kenana bakiwa atre bakiwa anto baada amira yemero dije mero nereko bawa bate banjuri baba na mira yemero ba endo itukwenda kwerwa njuri ncheke musimamo yayo yuwete kana ka mongo na kanda ni bibi automatic science imbonete ngabana bekuru waigoro ndo nakiwa baina kongamano Machakos baye muwanja ngabana bekuru muwanja ati bakarwa manawo ndienda kuria 3 ngabana ba takawira mwekuru mwanya na ekuru ba bangi kwoko na thiri ibakutangwe na county assembly ni tonto ba utakawira batumwa athakirira kumaria 3 impeachment no kwatu ikenda bamwe tokarwa manomo etu bwirwa manomo nugo to mwa device nyumba yake kuthira na nyumba yake kuya Biblia yuwa mwekuru mwega aka nyumba yake jara ciake na mwekuru mweya katharia ende tuwa kutharia nyumba yake wengwa babu butamwa device antu bukarwa manuabo mwamoyo mwera ni ya kuthuka no tukinya choka pende laba kiru ya na county assembly. My friend, I want to tell you Meru hatutapata maendeleo yoyote hakuna kabisa na ina haya kuonekana for those 2 years indwage akithi konko menyaburu oteke ntokone kana akithi kinyampi kinyarenga bana yire muilia kweka munanda ka frame ikwa ile nangari odate kamunanda ko mutangambe chindalo kabwe doka frame cha ungirida to cha 3x2 ndio maendeleo to mbeke to kwa itokona maendeleo ya ngavana na becha ni ikweya ende shwalere ntwaike the ijo to more akondeliba. Why don't you stop this in fightings?